Mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buri augite we atena ndoa na minister urimi Mithika Linturi nyuma ya Linturi kumeneria Mpuru bunene igoro akirikana gutonyera ithurano bia erekeria ba majani. Mpuru augite ni agutia minister Linturi jamutongeria na atetonyera ithurano biu bia majani kinyanini. Mukiri Mithika ni agutwambiriria cio na ripoti iji. Bawo botra wanu bawo basiaza bakuingilia mayani ko no ndonke bawo ni direct ano ay poro mo kuingilia durano ene ni bia utonyera mayani nandaronga miandege yara michimikuru kyanine kinya kuma kyani kya michimikuru ndi utura barabara ni nyanga eto timitaro yoyori atenda waga barabara kana ada amu tuka bori mtangura atureri toti mana mbunge nara no ndonde ni minister wa kikacha nturu wa bioria atone kana yomburi ya bioria nya oria raro ne kana ichungu ate bomba kwaria Imeario waziri wa urimi ya Kenya Mithika Linturi kaiteneka mucamanio arimi ba mayani ba factory muci mukuru wondine kiuchwatiania Central nyuma ya arimi umuromba kurieria tongeria baraba kuiba unkumira ithurano bia tariki 28 na aramo bunge Tigania East Mpuru wa Buri achiumiritie kuwawe atena thina no eri kuna ithurano bi Mpuru wa Buri atena ngwe mayanchai number 1 Mpuru wa Buri atiri mama jani undo akawa na mila nionde maga na ngombe chendi thakia na ndi supporta mayanchai utimu ndungu supporta mayanchai ya Mpuru wa Buri kwenda kwira mantu yara wali ntu kwana rule muchimukuru Kenya mzima ikuibwa ati woni nguma ndethurano ati wankwira ingenkwira utimu komenya wa mayanchai kinyaba lwami na bati lwami utimu komenya yaku kwa kwenda ntu bakunyira mpe muthenya wana okuthukia. Lakini ndo kiongozi wa Meru County na Meru Community ngukurekera ya mutongoria kangu kuromba ukenda ukuvakuthia ndura kwiri nyene ne kunekiri yomira ukageria pori andwa uremwe kuringana nwe meario waziri Linturi ndingwe nene kiriwe nontu boitumi mwanya utemtongi wa supportere Mithika Linturi ya Mpuru wa Buri na msapotre kwa vyovyote vile kinya kumobilize MPs na parliament nikenda batamu mariome ndene ya agriculture committee na montanda rwanda ya agriculture committee otonta muira information sionde ina mwikairia kinya impeachment yenda muleta ina mwikairia so kwenda mura ndimpuru enda support na parliament na support ke group sionde na Kenya mzima na natonya ndene TV ndrowa yoyonde ya kwira kwa waikilwa ndakuthora murigine uthaiki lakini baadaye tukanarudi na mchimukuru T estate okwaria mantu yamba onstura ndene nkoro ya kongoro kidimi na yasura antubatigania East na Meru community kwa jumla na kinya kethira Mpuru wite kwaria negamba no kire irenge taiya gintu kya muntu ndene Kenya ntauragana ndene Kenya ntarongwa ndene Kenya ntawatenya no thungiri ndene Kenya ukanje kuvakufia Mpuru kweyo twithite miukone yetu na siondone vyetu na mantu ne mengi mno tukaruta lakini tuwatende heshima tuwagana mitolo ndi muyimbo Tigania East we minister of Kenya nteko manao kuma kweya uwe kurumira muyimbo kwawe Mithika Linturi na ngukurekera Linturi mbia kuya na arwa bikuthukia na bikosera Meru na ngukurekera itoneleve na mutana na moyo ngukurekera kiripotera Weru TV kuma Tigania Mbita wa Mukiri wa Mithika.